non malom high school living certificate asat lang kitok bom aporahut kidam tang thereponi phai cricket homani science a subject kitok jiania banki copy koson pelone question paper social media long kijoi jam ajok satlang kitok khang cheklo laso jok arsik jit pen kilang chari asai ke deng ajok pinia banki asamang kang pia long pen bangin kora hinia tuma phan raikom sai khia tuma hin pen nep ingnang ponlong cheklo Bangso science a question paper kilika jok Assam Raikom sai khiatum do desang sepen adai ki do toma phan kiri ka koroga sai deng ponlo Bangso puthak Assam Director General of Police mate DGP GP Singh hin pen ke than pona tengke Assam angkang pialong Bangso question paper ke palik along kachira abduna tuma phan pinnang an nep ingnang ponlong lo Lason sikine ponlong la ke Guwahati North Lakhimpur Dhemaji Sadia Dibrugarh la pen Tinsukia long pen kaddu kawe bang inkora hinia tuma phan Nep ingnang ponlong lopusi pachini pon Alang limit hanga Twitter along kitok pon atengke seba pen kedeng pon bangso HSLC asat lang kido bomahut General Science a question paper kilik der along kachira abdun kido ajoksi labang inkora hini aphan abangke nep ingnang ponlo Adai kido bangin kora hini atuma phan arona teng pen sodak akang sai padopon puputa pangdak pon Kidamtang Urmia ni amat setame Crime Investigation Department mate CID atuma hin pen bang solong kacharabdun bangke thoma tuma phan nep ingnang ponlo CID atum kine ponlong check abang phulake Jyoti Rekha Borgohain Herambo Kumar Das la pen driver Bindeswar tumung labang thoma tumta Bhauri Devi Saraugi High School along thanbangang hoisi ki klemposi pachini pon Lapenan parta bang solong Chitra Roita kachirap dundo pu angthek kilong ateng pena jok CID hin pen karju pater tokasai klem ponlo bonda Chitra Rawa phanabangkin nonamat nep ingnang ponlong lilang News report Karbianglong Live